Charlie ahem kaching thuramo nang pitha pupen than bang ake hoy thurplut Karbi Anglong Autonomous Council afan kachuningri. Bokajan SDO civil asai hem kimialong lealong aron repen long leki phur ke parhu. Volong komajialong ke cheng siang deng summer football tournament ang dung kitipon. Ihu ma Charlie ahem ke Charlie amo nangji. Laswa jok Charlie hemalong kaching thuramo nangji puinura thanbang ake hoy Karbi Anglong Autonomous Council afan kachuningri. Laswa lamo ke Nilip constituency arlo Sarihuti English LP School alam. Laswa Charlie ahem me parpe an parta Charlie hema paisong Karbi Anglong Autonomous Council atum nang pitha pusi chuningri pon. Laswa Charlie hem ke ban piglo lapen Laswa Charlie hemalong ke Charlie pen ke ongdung atum ke arleng ke the ke man sitame do piglo lasila bangswa Charlie hemalong ke sorkar atum sitame asona saila ke vote ke jok pen chenglok ta en bomne lasila swa Charlie hema phan kaching thora monang pithapusi than banga ke hoy relipson be pen Karbi Anglong Autonomous Council afan chuning ripon chuki hola pen amerson terana kelo berta malong yes kaliyo ni para si arong doko adon doko masi halapu si dam nang ko lang thelang pleng jake pine uniform pine bang mawang nang le uniform ke bang ta sita la class 1 pen si bang chol posi da ke class 1 osma videt na sinoni kang da midday meal kan midday meal ta kedam tang ke inu ta farman na la sini tum hot pen tu na hot pen ke la biscuit ku pine la son sini tum pi nang le bom de nang le tel dak nang tong kiduk sung pila ni tum kiduki sung bang ke la hano la theke la school bang banjuwar bang kenang sot bino theke non puing long hawan da la so pupen si gari motorcycle ka dog beda cheleng enke da bang ke akola isi bang ke polling center lo dake la se la banjuwar bang ni tum kenang sot se kali patini ni Lakhain ko rahini Deopani constituency kaparlo Siluni janalong non akimi Bokajan sub division officer civil asai hem kimi kikim bom along lealong aron repen siten new klapen Susil Das atum bahini chelangsi dampar JCB pen atrak long leke joralam keklang alang litum bangswa di malong pen long leki phur ke paru humsi towar ka selam along le thokdam lo laswa jok halada ke do tebok terai araratum hekdun longsi Lapuson SDO civil pen kirai tangalong le kupuson si long le kipur long lok loma pusi manghu prong lo kasi prabjin pen long le kipur ington serang nang jila pen aron re pen long le kipur atoma khan nep nang ji puta haladak avidi pila pen radatum chuning ripon hanjala sepe register opina kelo berta malong news বল পাইছো যে সিলোনিয়ান এই এসডি অফিসৰ মাটি লগত কোনে মাটি কাটি আছে itu dari Sitenneuk আৰু Susil Das ক'ত লৈ মাটিখিনি মাটিখিনি কিছুমান ৰাস্তা দিছে আৰু কিছুমান ঘৰে ঘৰে দিছে কেই ট্ৰাক মান লৈছে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা কিমান ট্ৰাক মইতো হিচাপ কৰা নাই এইটো নোহোৱা কথাটো মই নকওঁ কিন্তু আগতে তেনেকৈ হেৰি হৈছিল এইটো বাউণ্ডাৰী এইটো এই বংকু হেতি আহি পেলাই এনেকৈ খাল খানিবলৈ ক'লে সেইটো কৰি পেলাই কেনেকৈ মানে কিমান মান গাড়ী লৈছিলে প্ৰায় গ'ল কিমান গ'ল নিজে দেখোঁতে সেইটো আপটো আৰু এইটো চাওঁতে কিমান গ'ল আৰু কোনে হিচাপ ৰাখিবনে এইটো সেইটো উইদাউট পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই কাম কৰিছে সেইটো কাৰণে মই সেইটো ক'বলৈকে বাধ্যত পৰিলোঁ আপুনি ইয়াত গাঁৱত কি হয় মইতো VPT মেম্বাৰ বুলিয়ে কিমান কি দিছে মই নাজানো আপোনালোকে কমপ্লেইন দিয়া নাই নেকি কমপ্লেইন দিয়া নাছিলোঁ খালি বিনয়ক কৈছিলোঁ হয় আগৰ বাৰো মই যেতিয়া ইয়াত কাম কৰিছিলে তেখেত মানে আপোনালোকৰ বা SDB এনেকুৱা অৰ্ডাৰ লৈছিলে নেকি নাই কাৰো পৰা অৰ্ডাৰ লোৱা নাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচাৰ কোনোবা চাবলৈ আহিছিলে নেকি অহা নাই খালি আজি এই 3টামান 2:30মান বজাত এজৰ চিভিল নিজে আহি পেলাই চাই গৈছে তেতিয়া তেখেতে দুৰ্গা ঘৰ ক'ত বুলি ক'লে তেতিয়া মই এইখিনিতে আগবাঢ়ি আহিছিলোঁ তেতিয়া লগ পাইছিলোঁ আপোনাক কিবা সুধিছিলে নেকি সুধিছিলে এইটো কিমান দিনৰ পৰা এইটো চলি আছে বুলি কৈছে এইটো বহুত দিনৰ পৰা হ'ল কিন্তু এতিয়া চলিয়ে আছে এনেকুৱা এতিয়া আপোনালোকৰ ৰাইজে কি বিচাৰিছে ৰাইজৰটো মতামত মই লোৱা নাই এতিয়ালৈকে
এইটো নোহোৱা কথাটো মই নকওঁ ইয়াত চিলনীয়ানত SDO অফিচৰ মাটিত যিটো চৰকাৰৰ পৰা যিটো দিছিলে এলটমেণ্ট দিছিলে কিমান মান বিঘা আছে ইয়াতে এইটো মই শুনা মতেতো হেৰি 375 বিঘা মাটি বুলি মই শুনিছোঁ Jakhongni Phaingko Rahiniani, Bolongko Maji Pathu Aklamalong ke Chengsi Angdeng, Summer Football Championship Tournament Angdung Kitipon. Laswalong Jirsong Thare Kiri Club Lapen FC Kingfisher Angbongsi Angdung Kiti Pathupon. Pupua Tim Sitame ke Pathu ke Mepe Job, Apor ki Piponalong Goal Chipiune Detsi Tiebreaker Angdeng An Pathupon. Lason si Jirsong Thare Kiri Club Atumpen Cepahaipon. Bangso kapatupon along aluhiaman pen ia mudhuram lekhe chetongdun lapen ke haya tomapan tangka suring koi lapen kerema tomapan tangka suri kepi pajerpon bolongko maji pen rakesh rongphan kelo berta Malong News Sports Association Patu Atlamama bolongko maji FC atumpen kiti ponse ini labangso tournament ini ambil lo mate final match ini maju ponit lo so final match along ini nanti mau bangkai ke high team mau pada champion team mau lekai Jirsong Thari club Jirsong Thari kiri club ini berarti cepat kalau terang nah bangkai runners up lah bangkai Sigarigat mata Kingfisher FC ini berarti lah bangkai cepat teno runners up kan nombor ini harus pilo smart dong non patu cihum pigan lo itu dah lang fair hawar lo kenangan nanti ke patu apa hal itu cahaya pun lo lapen gau semua orang nanti kepat kita lama pik masih lahai kan sesuai patu nat kepat ciumnya panel itu bori pun bom lo itu CM sir Dr. Tuliram Rohang alang li kasa lo presiden mati CM sir alang li hingga kami lah kepat tu nat apa kenangan kepat ciumnya pan bori pun lo lah sini itu kedamtang di kom di pria perang kasa itu lamhang itu jadi CM sir pangdak kontang lo je CM Gold Cup kami prabjin pen Pathu bikon po lapen ke MSC Cup apa bangke homosti tin mate MSC constituency tin na bangso ke pathu ka bikon ko September cikol kan kasi ini tum kenangan tim select pon bom lo ni tum la komite hin pen select pon bom lo kumama sumar si pathu hegnai na ma ke thai ka tu ka beta ke thai ngsen sta la song bom pen ke pathu langme nu chera tum khana sakau bai pon so na to lo kasi ni tum rapjin pen MSC Cup kami laga pathu ni tum thai pon lo kasi churo parlo nale tum media hin kami kenana for nale tum dana chipi dulo la penge patru nat ke pachi hungi lo ma kenang patu ko ko sini lo kasi ke thana mi ala mang ni lo li tum patu ka beta la ke patu ning ha suma tum halo ba ni karu ni la ni ben tham ta la Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.